ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وگیجان بعضیتinde Xudaya secde et. وگیجان köfsinde Xudaya tesbih ay. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Tahqiq Mekkan kafirleri tezlikte fani bolacak dünyanı dost tutyarlar ve ağır günü arkağa taşlayarlar. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Biz halq ettik şolarını ve biz muhkem ettik şolarının mafsallarını ve boğunlarını. Ve biz istesek şolarını tebdil edip yerlerine şolar yani başkalarını getirmeyi elbette tebdil etmeyi başararız. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Tahqiq bu ayetler vaaz ve nasihattır. Pes her kim istese özünün perverdigarına baryan yolu intihab eder. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Ve siz irade etmersiniz megerin ki Huday irade etse. Tahqiq Allah tebarek ve Teala hemme zat bilyandır ve hakimdir. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Öz halanını, öz rahmetine duş eder ve zalimlere nihayette güçlü azabı teyar etip koydu. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا. Ve qasam içiyarın halkların kalbini şad etyan yeller bilen. فالعاصفات عصفا. Pes qasam içiyarın nihayette qatı ötyan yeller bilen. والناشرات نشرا. Ve qasam içiyarın bulutlarını asmana ekidip çaşıryan yeller bilen. فالفارقات فرقا. Pes qasam içiyarın bulutlarını taksim edip her gaysını Hudayın halan yerine iveryan yeller bilen. فالملقيات ذكرا. Pes qasam içiyarın vahiyini enbiyalara düşüryan ferişteler bilen. عذرا أو نذرا. Uzurlarını def etmek için ve korkutmak için. إنما توعدون لواقع. Tahqiq sizlere vaade edilen zat vakı olacaktır. فإذا النجوم طمست. Pes vakti ki yıldızlarını yok edip nur ayrılsa. وإذا السماء فرجت. Ve vakti ki asmanlar yarılsa. وإذا الجبال نسفت. Ve dağlar çaşırılsa. وإذا الرسل أقتت. Ve vakti ki peygamberlara vakt tayin edilse. لأي يوم أجلت. Şu zatları haythun te'khire koyuldu. ليوم الفصل. Hak bilen batıla fark berip aralarında hükmedilyen gün için te'khire koyuldu. وما أدراك ما يوم الفصل. O näme zat bildirdi sana hükmedilyen günün nämediğini. ويل يومئذ للمكذبين. Helaket bolsun ol günde peygambere yalancı diyen kafirlere. ألم نهلك الأولين. Aya bizi helak etmedik mi avval kıları? ثم نتبعهم الآخرين. Ondan sonra şolara tabi ederiz ahir kıları. كذلك نفعل بالمجرمين. Şu tariqa helak ederiz biz günahkarları. ويل يومئذ للمكذبين. Ol günde enbiyaları tekzip edip yalancı diyenler